Internetska stranica Kulinarika održava tradicionalno kulo okupljanje svojih korisnika. Pa na Kulinarici ima jako puno korisnika i oni se na Kulinarici međusobno druže. I tada smo zapravo shvatili i željeli smo im ponuditi da ta svoja prijateljstva, koje su mahom bila virtualna, zapravo pretoče u stvarna životna prijateljstva. S gotovo 140.000 registriranih članova i više od 150.000 recepata, ova je stranica postala sinonim za razmjenu kulinarskih ideja i iskustava. Smišljam svoje recepte, recimo ja osobno. Imam puno svojih recepata, tako da ja ne koristim baš recepte s interneta, ali volim zato drugima pomagati i stavljati recepte. Uz recepte su sklopljena prijateljstva, pa na taj način komuniciramo međusobno. Korisnici stranice imali su priliku pokazati svoje umijeće pripreme roštilja i izrade slastica ili pak ukrasiti tortu inspiriranu gošćama iznenađenja novosadskim frajlama. Željeli smo da torta bude konkretna, da bude onako puna mirisa, okusa kakve su i one. Znači nekakva light, voćna i tako dalje, a onda smo željeli u toj torti prenijeti njihovu osobnost. A svojim su se gastro umijećem pohvalile i članice benda. Ja obožavam da kuvam, moram da priznam. Ja volim da kuvam onako porodična, domaćinska jela. Ja sam za ove brza jela ekspertno, do pola sata kuvanja maksimalno. Ja isto volim to što se brzo sprema, ali volim kolače. A do sljedećeg druženja, tko zna, možda i frajle iznenade kakvim receptom u vlastitom aranžmanu. Izraelski šef Avi Levi svojevremeno je pobjedio